Ta hagani ko por pat nga dani gaban. Aingu biang yo try ba ngine peteng biang ini ke jing hikai ke bede bat ke ikhtiar ke jong bangai. Ngala keren ia gani ke ikhtiar ke jong bangai. Ngile pet nadu ko besdang. Kumno ba gani ke ikhtiar ke troikam haga jing im jongi kum ke bangai. Kumno ba blay haga testament ke barim. Ula ai ia gani ke ikhtiar hau Adam bat daga jingle pop ke jau ula du no ini ke ikhtiar bat hadian kat tu kat ni hajar senam blay ula pha yo Jesus Christ gani ke pertai bat ngapuli fi na ke siti si ke nong rom ko na ko besan ke khat ke khat nyau ter ke ba wap supol wanra ye ke tu ke jing hikai ke ba kraw hadu kata ke ba hikai siapang ke jing rengkang ke jo Adam baga jing yap ke sensyar kat bada ke jing IA daga jing kongu ke jong Jesus Christ ke jing IA kawan sigani ke pertai bat daga jing ai jong ke taga hok niyo biang ye ke bor ban sensyar hagani ke jing im dau Jesus Christ kini ke de ketien ke bakodor la da people ching mot ba kini ke lanang ke besan jong ke sti sigi nong rom ke khat nyau nga kwa ba pinda le ching mot ba kan rung sigi do no chopi hot nganam kren shui gani ke jo tamang shukun tu yifi Mabin puli bahai gani ke ken banda snot ho jileo ye ke jing mot joka kalau ke jing men toy ke bakrao shibun la da pisnot ho baha bau jisu adien bau yap bat bau mi pan ke jingta wan man ai ngi ke jing ai bat ye ke jing ai jonga ho bat ke ikhtiar ke ba Adam uladu no jisu ai piang hangi minta bat banginla ban sensyar biang ban peniat ban dominate yagane ke pertai yage jing yage bor setan yage bor ksoi yage bor jingdom yage jing pang jing kro dagane ke jo bor ke bo jisu la de aingi daga jing ai ke jo ba daga jing ai jo hok ngada kwa agane ke bor ba pen puli ba hai ke to tinga kwa ru mentag sngi banginis dang biang ini ke jing ikai daga banga pen I yagane ke ikhtiar ke jong bangai fi la da pen puli ga Bible hot la da pen puli na ga gospel ga dong Lucas ga la nang ga ba shipho u Jisu ukren shapang ga ga ikhtiar sila rangan shipuli kan dia ngan sa pen shai fi hadien gini ki ru utrai la thong nyo phongot ki wei pat ba la pha noi ki ar hashwa khmat jo u shigi shnang ba gi jaka baro shigi ba uhi unsale da pi pet ang ni u Jisu udah pha ikini ki nyo phongot ai ki ikhtiar bikin net banyalap ben ai kumlo bikin ben kia ki brio kumlo bikin mau ai ki ikhtiar ta ni pet aga gospel ke jong Marcus kalanang ka bakhat rio ngayo iba kadan ka man hikai kani namang idan ki brio ke bamso tho igini ki iki mateng da ki mut ban pentri kam igini ka khlem tri kam tangine puli na ga gospel ke jong Marcus kalanang ka bakhat rio nan puli na khat sanwang ula ongro ki to leche ga perthai baro to yalap ga gospel lagi benri bar tiu tau banget bat yo pen baptis on pen emri tau banget on pen rap pet ke ikhtiar ga bu ai wang kini ki dat ru kin buat di kita ki banget aga keten ga janga kini beno ki so kin kren ki tle ki bat mai kin ra no gup sen la kin di ga bu pen yap kanam pen sniu ki ken kin bo ki kti ki bu pang bat kita kin kya to dan sibon kum gini gikten ke bo Jisu kren bo ai ga bor ke ikhtiar fi inga kwa ngan pen I fi ngan ke bor
larangan keren siapang ke ikhtiar. Kadang ke jingi per apeng jong ke ketin ikhtiar ke authority but hak ke agabor. Ke ikhtiar kadai ke bakhamajrong. Kabor kalau ke sibenta jong ke jing ai ke jong play. Yo brio gula ban le ye ke ege bo bleu ong yo ban le. Ke ikhtiar ke khamlong ngan ong ke khamyar. Kat baga bor ke dei ke kham kerbang. Habaga ketien ke jong play ke kreni ke bor. Ladau jisu ai u ong mo ladau jisu u ai bor ke senran bakin be giksoy. Kamat kataga dei ke bagi yo bor. Hari ke ikhtiar ke dei ke bagi don ia ke jingla ban sensyar. Ban peniat, ban control, ban pendem, egi. Fika ikhtiar ke authority, bat ke power ke life ya. Ke ikhtiar bat ke bor ke life ya. Ke power ke day ke bala suai, ke bor ke day ke bala ai ba upriu la ban le. Kum tu tangkat tu ya ke tu ke kam ke bala ai u. Udan bor. Udan ke bor ha u ke bula ban le. Hari ke ikhtiar ke day ke ba ubriu ke kwa pinsko tu ikene. Fi ngan ong no kumne. Ubriu ubadan apa upulis ngan bu kumta lesi bakan pensyai fi de balang simple upulis umdan ke bor rangan syong fi umdan bor fi pe tu pulet umdan bor halade umde ubad bakhan bor bala banyat ke kali na bula ban yo bor ban peniang ke kali umdan bor kumta hare upulis udan apa jong government hakabala penko u ye ke ikhtiar Baka ikhtiar kabala penkop de sarkar ha ugadai. Wat lada umdan ke bormen. Penbaru dan ke ikhtiar ke jongga government. Jongga sarkar. Tiga ikhtiar kabala penkop ha polis. Kadai baula ban pentri kam ya ki eke barakat kumbala ai hu. Wat lada pitip ba umdai beriu baklan. Penban pitip ba udan ke ikhtiar. Namar bau yo nak sarkar. Undara ikhtiar bau peniang polis. Trafik polis peniang. Pinap yang. Kabor kadan ke kali. Kabor galaban kit wat yo pulit tu. Rek ke ikhtiar kadan hau polis. Takadaw ba udah pendan kami ke ikhtiar. Ke kali ke habanya. Ubanya uhabanya. Namar kadan ke ikhtiar hau polis. Nganget pisai kita. Ke ikhtiar kadai ke bakhabalor ke bahajrong tam. Ke bangakwa bangan keren ke ikhtiar. Hagarukom ke bafindashai. Mentalisni. Fi lada fi sangtho ia ke ikhtiar. Ke dan kam bahaba fin sangtho ia ke ikhtiar kam sutrai kam. Fi ubriu badan bor sulang ubriu baklan bor shimat usule dan bor tu usule peni ke bor jang ushimat usulang shimat. Hari ke ikhtiar kadan ke iki bakraba den tak daw nan ai ke jingi kai mun ke sni. Baka ikhtiar ka trikam dakarukom dakalenti dekinongrim. Ka ikhtiar kam trikam bafisule kat bafiman. Bapila ban supenan kam jebor ke kata kam lo ubri badan bor ula ban penan kam baklai ke bor regi ikhtiar umla penan kam bakla fi kata ka dega bang ko fi shai ba habang kre ubri badan bor la ubri badan bor tu ula ban sho ubri ula ban ula ban pen i bor shino rek ka ikhtiar ka dega ba tu ubri umla wa ban so tho ba tu ka ikhtiar ka bala pen ko u ka dega ba de ban tri kam function hakarukom ka ba de ban so tho nanu yo igene ikhtiar manu bapen ko bori u ke ego authority ke bodan ke ego authority ke bodan hauta fin sa shai ngan puli fi na ke tir ke jong blai lesikat pala nganyale ban pen shai fi ya ke ke jing tho mata ke singi tang ini puli kat tu kat ne ke ktien khnang bangan pen shai fi terter ha ke ne po tang ini puli yanes kalana ko pra ngan puli na ke khat ke ba arhun riu ko angkum ne ujisu hikai wong kumne ki brio du pari farsi wong adan sibun ki keru banet ho bal bishar se fang jopi
Henry uta ubala pha yanga ulong ubashisha. Baki ikiru kibangala yo snow na ui kita kenga ong pertai. Kim snow tho bole tho aki shapang tau kupa. Nama kita jisu lo angakil anda pila kentiu yo khonu brio. Hang ta finito bangalong ma u bat bangamle eru em naladi i. Harekat kumba kupa jonga ula hikai nga kita ki ikiru ngito. Tiu tau bala pha nga ulong lembat nga tau kupa umsumla ino marwe nga. Nabahala gesnginga le iki eru ki mapensingo bahayo. Habudang krening ini eru bon kila yang ngejo. Ngakwa yagane bapendisngo to. Ngine pet nuksa na gane now Jesus Christ. Fiu Jesus haba wancing ni gaperte. Ukwa banda pen iya ke example iya ke nuksa. Bahaba u pendan kami ke ikhtiar gabudan. Haba Quran shiki Farsi shiki Sadusi shiki Jew tu po. Uwanra barabari gani kiktien gabo ang gani kiktien uang sengap ngana puli uang uta ubala phaenga ulang ubashisha ba kita ki ekir gi bangayo sengau na ya kita ken ngo ga percaya fi la fi pet ba gani ka point ga banga bu mga baka ikhtiar kam sutre kam shabar naga jingbu bet ke job lai ka ikhtiar ka trekam katkum ka ikhtiar ka bau bleu la bu bet bo renti katkum ga rukom ka bau bleu la bo renti ti pi wat u jisu ude play ude khonjo play ubala balne ban penen kami gi ikhtiar ka baman hele pi u i nda bo krenchi gi brio o ngakhlem le yekane ngakhlem hikai yekane ngakhlem kren yekane shabar na ke ega bo kpa chunga ule ke ega bo kpa chunga wo yega tangale yega ega bo kpa chunga ukhlem aibor yega tangamle fi idena ke daw la da visnot kho yekane kan ya rap pi ngakren ni pi gi be shakri play ba visnot kho ba ikhtiar ka authority kam function kam try kam lada file klumar kam tri kam lada file klumar kalau bi an pin shapen shitom ben ban lada pipendan kam ye go authority shabar na jingbo be ke job le singaba na ko ngade ya binia igene ba pindu shai fi wat kat uji su abo wanchi ni go pertain mar ba ku ige jinglang brio ula ban pendan kam ge ikhtiar kat ba man henry uda yetho shigi farisi shigi sadusi bagani baro ka bang kren baro ni ka bang ong baro ni ka bang le kade ikhtiar ka bang da yo no kupa de kupa ubala da phainga fi ke ikhtiar kade ka bada pen ku pi ke ikhtiar kade ka bada la itho la recognize da ga to badan halor fi u jisu no wanji ni ka putei u yitho shai bade kupa namle ye shabar na ga e ga bo kupa wa nga tre kama gani ga perteng nga pendap yiki kambaro tangkat kum ke ikhtiar ka banga yo no kupa kataga de jing ong jang jisu haba wan ching ni ga perteng kataga de banga kwa mapinda shai yo egani ga nong rem ngara kwa banga shong ba hang ni yo egani ga nong rem what you ong ba oh jisu tu don baro jisu tu la bele o jisu kra ha ye ga tangite o jisu la bele ka bo man Hare walit mut baule kat bauman. Na khempule bone nga Bible pite pegene nga pule tangang ni. Bau Jisu ye to wang ya ke ega bo kupa jonga wang ya ke tanga ong ya ke ega bo kupa jonga le ya ke tanga le. Ka bamut bau Jisu ndau le ya ke nga pertai o function lane o operate ya ke jing shakri ke jong o kat kum ke ikhtiar ka bau yo na blai kupa na bene. Kamut ka ia ka ikhtiar jangga beneng burakwe ia ka bor sengap angan ongom ne ia ka beneng burakwe kamut benang ka beneng burakwe ka itho yo jisu kum u blay kum khonjo blay but ia ka taga ikhtiar la ai ho jisu baru jisu tip ia taga ikhtiar la penkop do pa ba beneng hangka finio i bahabo jisu le ia ning pertai ula bale udon bor namar ule iki apo jonge ikhtiar kabala penkop na beneng
Ang bet no da kikintin ke bashai ule iki ebro tangkat kum ke ikhtiar ka bau yo no bleu kupa na beneng. Ya gatal pen bitari ke jiu. Ya gatal pen ardatin ke jiu. Bagi jiu kim la mudur bau jisu de kunjo Joseph. Jo ga meri kum no bau kam bau kupa ba beneng de kupa jo. Kataga de ba persha palat igi jiu. Hari kim snot ho igene bau jisu uwan sing ne ga pertai ude play. Ukup igi jinglong play. But the one ukup sunran ya ga jinglong play 100% brio. But pentre kam ya ki baro tangkat kum gi ikhtiar ga bu yo no kupa ba na beneng. Te fiu I kum no ka bor ga ga jingdom ga khlebla yo jisu. Ka khlem dan ka wairu ga singi bo jisu shara ma gi bol jingdom. Ula ba ben pentre kam. Kani ga ba dan kam ba pin sngot ho mentag singi. Te nan ai ga ktien snga ba ka ikhtiar ka trikam la da fiya daga lenti ka bakat kum lenti ka job lai. Te ga banin ko ga pen I ga dai bo jisu u pentre kam ga ikhtiar tangkat kum ka jing ai ka job lai na beneng. Ta. Pinda puli na Marcus. Tangini puli na Marcus. Vi na Marcus kelanang ka balai. Pe kadakhat ka bakhat lai ko ko. Anda kumta ukiu sa ulom but ukhat u yegi ba umani te kilawan u. Ula thongi ki khat arngot bakinyo long lem ba u. Singa But ba unyo pa yeki banyalam. But bakinyo bor ban pinkia igi jingpang but ban beno igi ksot. Singa mo. But ula thongi yegi khat arngot bakinyo long lem ba u. Dapat bay nuktin. But ba unyo pa yeki banyala ka ba a. But bakinyo bor ban pinkia nagi jingpang. Fi hanta fi sesuatu. Ya kini kektian ke mga puli mga kini kepor. Fi ujisu ulai duai sholo. Nda ulai duai sholo mukhat lang iki khat arngot. But iki tau thung ki apostol. Fi nda ula thung iki kum ki apostol. Ka Bible ko ang kumni ba unyo pa iki. Dapat ba iki kektian ba unyo pa iki. But ndaw pa iki ules kumno bakin na yu bakin yo bor ban penkia yu gijingpang ban beno so fi hanta bizuto bakan ga je pera pedeng ka ikhtiar ban kan ga je pera pedeng ka bor ka ikhtiar ni ga dai bala pa do jisu fi ga ni ga ong pa la tung itu brio na la de tung kisapa la tung do jisu igini ki karangot but ndala dep thong usapa iki. Fi walit kirke what you puli kum to iga Bible what you guys that na kwa bibina nam jiliyo mami. Fi kani ka ktien pa na kwa bibina soto ba. Kani ka ba ong la pa la mala delegate la ai la pa iki. Ka bedan kam hadu kata yung priyo. Dan ki people ang dwai ki jimpen slap man yo jimpen slap man yo bor man bag ki so ay te de bede ta henry la da fidon bor fidon ikhtiar ya fi ki dan ki bring beden ga bor ta magim dan ikhtiar fi ki jindan ikhtiar ka ye per na ga bor hangne fi yo ibo jisu upai ki bagim na yalam bat ga baar ang bakin yo bor ban penkia kabor kalang hapo ngan bukum ta ka ikhtiar kalang lo yaki kanan ngot ndai tangbau shu ai bor udah ai bat ke ikhtiar udah pa ikhtiar po ke ikhtiar ke dalam Jesus Christ kataken kedai ke bangada kwa ye pi ba fin snato dan nga maong dan babon ba finio i ni gisu lek ela dua i brio bekinio kia kidan gi bayo kia sha ela beg ikso gi pat sha kedai ke bakodor lamban rem ta de bedai review igen ge brio bams ot ho igen ge ikhtiar kani ga ba pa fi gede kani ga ktien ga ba krau pala ga Bible ga ba nga kwa ba ga rung te se fi ge snap ga ni ga pa aga na rung ne
Malah na kamrung ni fi shakriyo play finyo I fin po yung jaka ga ewa. Dengan bidua I briu yo jing pen kya yo I ma yo I ga fi yo I ba ki briu yo I ga jing plat I ga jing pen kya yo jing ku na fi. Hari na fi pet pat yo ga jing shakri ka khlem roi. Kam da donne teng gawan sa ga jing le wat I ga jing im jong tu briu ba le jala pro. Pite balai na magana ga jing pera prenge ikhtiar ka bala da phayu. Kabla da pen kup yu u gitu ko bor bat ye gitu ko bashi pa yu u baun ye gitu ko bashi pen kup bor baun ya lap la ni bun bek so fi ka iktiar ka dai isna bangan bu ni kiten nganget ngan lap an pen shai fi ka iktiar ka dai ka bau jisu uda itho ye gini prio fi ka dai ga jing itho igi khat arngot uda itho uda jet kerpang iki uda itho fi kanu ka au mai no ko ne ba bendup so tho kanu ko organization ka school ne kanu ka bampat itho da ka government kaman ko to ko school kadang dai ka badang kalau semi government ne kadang dai ka ba dang shulong kum to ma ka badang shulong private ti fitip I ka badang private kum to shulong hi kum to kam da don bor e ne kanu school ne kanu ka organization ka bala da itho da ka government ka to organization ka dai ka ba ong bet na kum ne ya ka jing kit kli baro kadan apo jong ko sarkar ka ikhtiar ka ba ka jong government kala de itho igatu ka school ni igatu ka organization na ta daw ki bring ki betray kam ang to apo ki snot ho ile de ba ki dana po jong jing pet ki jing kdop jong ka government ba ki snolong scam ang to na mabale kim de ki bishi tray gum to hari ki de ki bala de itho de sarkar fi hanta na kwa ba bin de shai ni ki ba wat shakriyo blay man so ang blue la pen sle nga la khat nga la pen imi nga te ngan ngani lap lumar ngan mare let ya le mo ya lap le pertak leng pi I bo bon ki le ta la bon snap ngi I bon ba wat ak pertai bra oi bon hukum kita ngi yang ya lap I sulap I ngi ti gi ken ma ba kam ba ka ba kla ka ta kam dei ngi pen shulur ta ma nga kwa ngan tim ye gitu ki belet ben ya lap ye gitu ki bo mon nga kwa ba bin de tim filet hakanuka ikhtiar hakanuka kaba pai fi yaki sanran mde tang bo shu pun ko bor baginia pun kia ibrio baginia bekson hare uda ai ka jing ito uda pa nang da daw bi pet yegani na kwa ba na kun shai ba yegani pi puli yegani ga bible pinyo igen uksade na gi kam ga apostle pet yegani kam apostle ka ongkum ne pina puli na galanang ko pra adien jong ga jing trei ga jong play ko krao lemba ga jing lap jong philip a samaria adan ga jing pla ga mot jong ga brio pro ka shnong ga shem mi trai adan ga jing men ga krao po to samaria bro wai repi puli na ga khat ga lanang ko pra khat sa wa tia ba ki apostle gi ba jerusalem gi la yo snow ba ga samaria ga la lap diang ga tino play pe ba ni ktimo kila pa aquí yo Petras bari Yohanes kila pa bio iyo ni gane de jingi per go krao ba ga kontri kam jingi menta ba be go Paul ga jingi apostol menta gile le gile hibe twaila ga jaja kam jarum tip mo ni le kom do rei ini ga apostol gi tip no ban function ban tri kam kat kum ga jimbo bet ga Jesus Christ Fio I yaki la pa do play do jisu. Hari adien bo jisu la kiu na shi beneng. La pendap ki do men se makot. Bagi dan ki apostol ki bishang Jerusalem. Fio I ubalet si Samaria banyalap de Philip. U evangelist bu krao. Kanan ki jing kelaba mut ng shnang bura boy. Kat ba pipulin ang lipat de khat ba khat sa gong. Ki apostol Jerusalem. Kamat kitu ki no ilam ki bakli.
Kiba long ke covering ya ke church berok dai. Kiba pet kiba yang na ke benta ke jing yalam. Banya dai ke palang berok dai. Dagi yo snow ke Samaria la priang. Yo Philip ulet no se gasa. Kat ba ki apostle gijit yo Petrus ber Yohanes. Begini jar se Samaria. Kira pa iki. Fi kim sulet hi da pa iki daga balang na Jerusalem. Pada begilet kilet benayu. Kilet banduai begini o priang yo nsi ko. Nga kwa ba penyo i kane. Bangin shakri yo blay. Bangin ban smooth ho kane. Tanginum shi shakri lember. Lada ka dai ni bangin pen kinyo i kut jang jigdum. Ba bangin pen walam i ka beneng na kane ka pertai. Ye ka hima ka jang blay. Ba ye ka kam ka jang blay anam nyo ben de brio. Bagi brio ginum yo i ngi bangin lek lumar. Ni begini yo i ngi bangin dan ka jing smooth ho i kutin ka jang blay. Fi ikan ni gede ba crown palat ka ba pade. Kajing pa bat ka ba aibor kadang kajing pa ro crown. Nama kajing pa keren ye ke ikhtiar. Ka ba bor ka keren tang ba fila ban le itu kam ka ba ai fi. Fi inna la pa daga balang na Jerusalem. Keren ke impact ka ba crown. Pimla len negi wen duai begini op pedang musim khoi bro yo musim. Terkadang aku ifi gitu ya, snap yang amat tersi. Sim kia ini mga hika, wala la pila di sut horo. Neda na pren jong fi pimpat jiwa ini jing shai. Da sut ho ig jing pera pren ig tiar ng por. Ba sut ho ig ni jing pa. Ba sut ho ig ba pishla ji. Pet ni puli na gani ka. Ka shiti shi nong rom gol nong ko shi po. Da khal ba khat sa ko ngum ne. Kum no de kin ni khat gerpat yauta u bakim sim lange. Kumno de kin yo nget hauta shapang u bakim sim la yo swa. Kumno de kin yo snow klemu bayala. Kumnuru kinyo yalap lemda la pa aki. Fi Paul usut ho ikani. Ukuran shapang gibriyo kumno gini khat kerpat yo blay. Haba kim shimte kumno ban ngay. Kumno ken gibriyo kinyo ngay haba kim shim yo snow. Balu ong kumne. Kumno pan kinyo snow ladam dan bayala. Kumno pada kin le yalap. Pi kene kitian ngi mentangi labret. Kumno ten yo yalap. Lada klem la pa iki. Puli ki kam ga apostol manu balik jala lada klem da pa finu ki bada don bor ka bada don ke jing trai ga khra wa dei baro ki le habadan da pa ne nga ong fi ka yo petros go Yohanes ka dan kam ga balang da pa kum noti kinyo yala lem da la pa ki ngai snow don ki briu gi kai ga jing pa de tang gi ba krishan pisa ha ga ta ga long ka shibenta vi pa da ga bi krishan pisa ga de ga kam ga har kene ga jing pa kam de vi pa da ga pisa kumno te kinyo elap lem da la pa ki ukod kitab Isaiah wang kumbala tho akat no go itna longi kijat jongi ta ki bola mi gospel jongi iki ki ba hang ta ven sotro ba jingdan kam ban tip ye gane ga jing hikai ga don kam ka nan sa da pun sha shu shu ne ba finum shulet ban ong ngan yala pilipin tip la da pa ne MVP manu ba pa MVP Fidona ka nungo nungo jaka ka ba scam ka ba kidon ki nonge lamang ta ka don ka balang ka ba kanyang ta
kaba krishani pi daga jing duai kaba pa iki ye pi po ga jing duai kaba pa ye pi po jong ga jing tip lang jong ki nong lam ki ba dan to ga jaka kaba da itho ye pi bat kata ga de hagaru kombo ga jong play pinyo I la da himle kumta nda ha gi evil forces ki bo ga jing dum bo jong se ta gi le gi jing jong pi la da klem da itho ye pi daga bor ga bo ble la bo fini pi dona po ga jing le u khrao man skrandi ne haga voice message ki barwan umno ngin leche ga puthe prikhi ki kot jong jingdo la da klem da pai klem da punkut da klem da punkut bor daga ikhtiar ga ba kunjab lai daga daw to ngin ya skot kho igini jingi kai na dum daksni bakane rap fi filaban shakri bahay utrai nanduai utrai hagini ko pora play mai ngo yeme ba me hikai ngi igini ki eki gi kraw I go try but ki breathe be your snow you're gonna get jingi kai begin small tro go try wala de kimla ban le jala kini dar ben tabar ke jing shikri agiru kom ko fer but bagatu ke jing shikri ke bagi don kan la ban pa ye ke don ke jing ai ban yala trying to try begin both bet ye ke rukom begin umle marwai le marwai ringin le ka de ikhtiar ka babala ya ai shame ga buram ko pa ka kutengo badan bol ko chisu amen. Doblen gul khui fi, khubla shibu.